Gear up for the ultimate biking experience on the 1st of Feb as JN Suzuki presents the Riding Fest. Come be a part of the sporty riders. Hashwaban wan ka election MDC syaka KHADC ke Kongres haka arpulai teri ukala lingkot arja arpusan kalau pediang sengobha ya palat san Spah Ngut ki Nongïalam bat ki nong trai parti jong Kiwei pat ki seng-sang partai ki bakentop ya ke TMC NPP bat UDP ki balawan ban penyaso ela dia syaka parti ban kershan yau kertong ke Kongres uba medal sing lingdo uba jukot it ba pep. Yakini ki balawan penyesot thamai la pediang sengobha syaka Kongres dau Presiden ke Southwest Khasi Hills District Congress Committee uba ken pam B Karlingdo bat kertong MDC uba medal sing lingdo haka jingadal ringkat Kiwei ki Nongïalam ke Kongres haka jingalang ke balalong mentah ke sengi ha Mawkyrwat. Kini ki riu rang ba ki bawan penyaso ki kentop yo ba Daras Ramsit u Vice President ke TMC Mawkyrwat uba Aloses Nonglat Organizing Secretary TMC Mawkyrwat ke Kong Prelin Marwen Chief Organizer TMC Mawkyrwat lambat Kiwei ki Nongïalam bat kumjo ki nong kersan ke TMC NPP bat UDP. Ngirai kulei sibune kaptami ki Nongïalam nandu jumpa Daras jumpa barat nata bat Kiwei nganok je teteng nata ki jumpa Kostarwel nata jumpa kraming ki bla penyeso syaka parti Kongres mentah kasni kare ke citmu joki nakabata baki kwa yakanuri piwan hangni kamde nakabata banon kesyani ke parti Kongres nanong lupa kumu presiden juga distrik ya piwe ringa kwa banong ya pi bapiwan hangni nakabata banon tre banyak tre lang bagi umde tang man kesyan lada pidita nong kesyan ni itu tengah for election lada pidai kino tre ni itu nenter na tagrau na ko banong ya pi baro pide pandai kino tre ni de banong kino tre ni bu ya pi kato kani kino yalam ni bu district kato kani ngut kino yalam ni bu apa juga blok kato kani kino yalam ni sabu kizun kato kani ngut kino yalam ni sabu ki primary net perkuta terten kani kecik temu kacung penuh di kapor mata kapor jungi mata kapsel shu kamdi shu shibrai ade kumba tayo bangi ha pane tre tu let ma pinang ni nakamata banle shakishno kitau let nang ni shakidong kitai la jong but you were caught ya kiwe ki parti ong ba ni ter karakat bat ka parti Kongres hanya pokok mata ni kermen banang ni sakmat ka parti Kongres kalau nang jam sakmat nakamata tertentu penting berkunjung nakamata banyo ya Pynjop nak kapor ni scam ba ka jing terang jungi we kade nak berta ke jingbit ke jingbiang juga parti Kongres hanya po Mawkyrwat hanya kapor district hanya po Meghalaya berdua po kali India ibar koi jadi ini scam hagari ketik bamta lengba ke jing terang sitom berkat lang bapi kumba monong kreno ba khmat mene mentagiro lai teli ki mo bursem ini scam lengba ke jing terang sitom video banora ya kathong jong Pynjop tena kaliang jongang so pun perpa baju sukan hadu kata habang i pikat de piwan bagi nges kem kejingwan jong piwan nadu ka mesin nadu ka donor berpenyesno berkene ka parti Kongres niru ak par bagi penyesno ber ka parti Kongres am tang bagi penyesno tangda kajing songsit regi penyesno nadu met bat mesin kumlo bagi ni plan bat kene ka parti Kongres Maru i kumbala kren kino kren ki bakmat ni iba de tang parti Kongres kepada ka jingkerman nam tak ni gari ke bi jogi de tang parti Kongres kepada ka jingkerman nam tak lawai khamtam nam tak kumno baneda ya kirit pat khamtam ha ni ga ri ke jogi te sobon ka pade bi ko ki pai ba bi leit nam ne da jingkerman leit nam ne da jingkerman ban leit chala ki jong kisnong ki thau ban leit jong ki jaka ban persu thu ai ki pai ba ban persu thu ai ki perlok ki perjo nam thu ini phai sa Kongres ini ai ke jingkersan nam ta kani ke MDC election nang bangin yo panora ita ke Pynjop sela da phi ki pai ba phi ai ke jingkersan ka pura ban poi sa ta ka thong jong ke Pynjop dan leit yang te bo risiko sil nam ta banya site nam ta ka jimbit jibyang nam ta ju phi pai ba Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlo ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukam shed yaki balehi banai kita
Kadon ka wei ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus f menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.